Pinida porphai krisia pormalompen dong mukak police station ke parlo langhin itapara alangroy sualong munit kichitang arpum kelong. Dong mukak police station ke parlo langhin itapara alangroy sualong kichitang arpum kelong po. Bangsu kichitang arpum police atum kepang thekpo na tengki Anjula Daimari ningkan ingkora po apo men SO Sunila Daimari arong etapara usi nonomat ki pang thekpon. Labang suki hitang arpum apan nonomat ki raikom sai khi atum sik cheparedeng ponsi dipu medical college postmortem apan pon bomlo pesi biota longpon kuluni pen sibabe pike news. ঘটনাটো মানে আমি সংবাদ পালোঁ যে এইটো জেগাটোৰ নাম কি আছিলে ধূপগুৰি দীঘলপাৰাৰ আপোনাৰ এটা নালাত এজন মৃতদেহ উপঙি আছে। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহি পেলাই চালোঁহি, চাই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আহিলে, তেখেতসকলে ক'লে যে ইটাভাটাৰ ল'ৰা হ'ব লাগে। সেই সংক্ৰান্তে আমি ইটাভাটাত তেওঁ অভিভাৱকক খবৰ দিয়া হ'ল। তেখেতসকল আহিলে, তেখেতৰ দেউতাক আহিলে। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম সুনীলাল দৈমাৰী আৰু মৃত তেওঁৰ ল'ৰাটো অলপ দিনৰ পৰা মানসিক ৰোগত ভুগি আছিল। তেওঁ মৃত্যু বেমাৰো আছিলে। দেউতাকে কোৱা বোলে বহুদিন চিকিৎসা কৰিলে, চিকিৎসা হোৱা নাই। যোৱাকালি দিনৰ 10 বজাৰ পৰা তেওঁ মানে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ঘৰৰ পৰা। আৰু আজি এতিয়া স্থানীয় লোকে আমাক অৱগত কৰাত আমি আহিলোঁ, আহি পেলাই দেখা পালোঁহি আৰু ঘৰৰ তেখেতৰ দেউতাক আহিল, তেখেতৰ ভায়েক আহিলে আৰু ৰাইজৰ সহযোগত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আমি বাকী কামখিনি এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনি কৰিম। মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম আঞ্জুলাল দৈমাৰী, 25 বছৰ, তেওঁ আনমেৰিড, বিয়া পতা নাই। Buthungaji mate parukwa ahichi adung pini Maruti Suzuki Expresso showroom mate kulat kang pupon. Pinya da por phai kri sia por malompen nomati angkang jasemepet buthungaji mate parukwa ahichi along pini le thot stami gari motor akete bok head pen kenam long ji afan matha ponsi mate welbin rong phar ahin pen cepatir pi ponsi Maruti Suzuki Expresso akulat mate showroom kang pupon. Bangso along nomati BDC chairman Dhoram Singh Kro ahin pensi ing pupon. Bangso along hawar kehat KCS amaipu Rohim terang lapen chun bang noren rong pi lapen akethe ke ding atum cetong donsi bangso showroom mate gulat kang pupon ing samjin pen pachun pon. Ini dia narong tahun angkang lalu Parokha Bojara long ini tu nomati konstituensi angkang Belvin Rongha Kecepadu Pon Pen Maruti Suzuki Sub Showroom ini kampung Pon wasi militun alang lipan ini adi kemearni nanti militun Durga Puja kita militun kecenggo dan atarika tarik itu di Honibar negara ini loh nasi alang lipan militun corowek nih memati arab para kantor dah keding dan orang para fatum kita nih alang li kedamtang aningkal kita nih dan orang kita nih mau Suzuki Sub Showroom Sonsi Puthop aku alang li Pini Parokha
laso bozar ang tangalong alang ikini sitame puthot lama disu diku suru ang dipon basi bangso kang pipon long na che tong lut mate nili phan sitame aluhiman pen pen na pha nili sitame ra na ke tong lapen haroghat zonal jitu committee pen presiden pen chenglok secretary lapen ada ke pen bang kun sitame bangso asap multi solusi solusi tang pulong na ke tong do lapen ini abang ke nomatiara na phan dirta ke me kusili tum hin pen jeli tum anotina kote sitame nona kai din long ke anutina amuni sitame gari ya bang kache namni mane gari ya bang ke kinang sot ke batha me ka tundu sitame aprang prang son la ha guwati showroom no sitame no showroom no sitame la puta kali no emela hen thank you balong sia lang li galbin no har ke cepadu kon pena ini nali tumang no media no sitame ni tumang sot ka sitame nali don pati dunlo je prang anso se ala li rong har sang ho ke cepadu ko lang itu jakong orang mani itu sitame jakong orang tudun poko si kai ke sitame ni sitame nang long si arja dulu lapen nomati arat kan sitame mili budami bang ke kidisi bang talo je gari ke na ani jaha kote tu sitame dak paro falo ala level bilo phapen ke kontak pen la dak pensi gari bang ke enponji aphan dili hen tuni si nilam thing tom